Ni piboro kibapet basngap ya kene ka video ni nakaliang jo kani Mustain Sport Social and Cultural Club ni wan ban pensno sipi kipat ba kajingi le kai final jong ka open to all knockout football tournament 8,000 arsan 8,000 arpunreu hakaba ka total cash prize kalau lailak tingka nginta perlo ka final haka pratrik ubrai April 8,000 arpunreu nadu ka por CBJ Janmet te kumta ngi khot ngi weri pi baro ki pai wi football joga de gadong athan jungi bat jong ka jalahi bro wei bapinwan ban ai ka jing kusyan ban sakhi ya kate ka jile kai final haka baki artli ki tim ki bakhlain bar barat ba kata ka evergreen nante na nong ba Shillong East Kathil district kata hier madan bani aireng persya ya ka Maujai FC na Southwest Kathil barbaro kini ki artli ki tim ki bala perkrep ha jala ki jong ki player panwanra ki player ki bakansai bar ki batibet ba ki bajile kai ki ailik bar ki bajile kai ha ka Shillong Premier League te kumta pa ba sa chiten ni khot ni weri bibaro ban pinchim ya kane ka jing persgo ka jungi ba pinwan ban toy banwan ban ai ka jing kesian ban sakhi lagi jong ki kmat ya ka jingi lekai ha ka te ka singi ka basalong ha ka pratrik ko April 8,000 arpunreu nadu ka por CBJ Janmet bat ka bai tiket la ka bai rung nak mentra jopi ki pai ba kan long tang prapodika marway krang bangin yo ban buria ya kijing rut jing step tingina pen keu khendiat ya ka bai rung ka bai pecai na mentra jopi ki pai ba te yes sha lang ban ni ya pe stam ban ni nak mentra ka jing mentoi krang ba ni na kalia ka ni Mustain Sport Social and Cultural Club ni nang la ban penlong ye ki tournament ki baper te kublai sibuni pi baro pai ba ki basga par bape je kene ka video ngin te kendo ka pratek bune April 8,000 arpunreu hamadan new Mustain na do ka por CBJ Janmet kublai shejar go ye pi ya katai kasni final football kum ke jing pensit pensingan ya katai ka final football ha ka pratek kin sadon ki jingele kai lane kin sadon ki entertain kum kinong shot kinong ruai yang sawanra ye ki kena samla don sap jong nega kan ston ba pau ba ingin perlong ro ya kala kidro ka bahe ba ka te singi tina ka benta ka ne kala kidro ka bala punya ida kan Mustain Sport Social and Cultural Club ka first prize kadai daga brand new Alto Keten New Gen kada pintra ita ka kali Alto pila man siya nakapisa laylak tingka kabaa kan long silak tingka kabalay kan long silak tingka bat kaba sa kan long arpo hajar tingka kabay tiket na kabenta kala kidro kadai lay spa tingka tiket bat san spa arteli na kabenta gitu gibakwa man kit online ro pila on phone yang ikinong penyat ha kita kinambar kibagi lembu ha kena ke screen but ya kaya ya kabandi ya tiket lagi draw ngindi be tang ha katai kasni pratarek nado kapor men step but ya kapor but penyelek kaya ke lagi draw kanlong ya ka pratarek hadin bala kutno ke jingelek kaya football final na kabenta kinong job ngin ipor 10 minute banwan sim ya ki price dikitu ki belake dik tiket pila bandon be hajan katai ke jaka madan football New Mustain bat ba pinwan sim hapo 10 minute balara lese pinwan sim hapo 10 minute pila klemon sim hapo 10 minute nahaban penyelek kai ngi kena penyat ngala rai ban penyelek kai be dagaway tena benta ka yaki price baro nado ka kali ki pisa ngi haban bu lupa haka New Mustain Sport Club kenang ba pigi pai ba pinlong gajing syania yang ikinong penyat bat kapisa kala don lupa ba ringkat ya ka cash prize jong ka final football ngen bu lupa ringkat ki prize pisa jong kala kidoro ngen bu lupa tena kabenta kane kala kidoro ngi aware ni khot ep bana shimenta we na do ke reurang ba ki rangba ki longkemi ki longkpa ki samla ke te bat shinrang banwan shimenta ya kane kala kidoro te ngi khot ngi weripi nak benta kane ke final kumbala menari presiden benda ba gajing kai final kanong ka por sibaje hapadan ke Evergreen FC nang tay na po East Kathil District kan ikon persya ya ka Maujai na po Southwest Kathil District
Kublai Shibun.